umsuai along APHLC atum kahumri dam. Manja Police Station ke parlo Radhika Chetri kok thachepide. Manja lapen silveta adak ihum dampar kachingkoi. Day thorday hori rongbong khat atobar akili kahingo parpik at chokrat ka chaleng kisung nang. Bang ignon Karbi Youth Festival. Non beer tang tonpen arjuik tha. Kidam tang ningkan surini rakrenar kep aningkan ahut Karbiang Autonomous Council pen day thorday hori rongbong khat atobar CPMDK routes 43,500 meter pen 48,000 meter aphan COPD pen KAECCEM Dr. Tudiram Ronghangla pen MP Horen Singh Be Pius Hazarika Dr. Numel Monin EM Richard Togbi atum long isompon long. Lapen halapurat atum kiduk kisung kacicak nang atum pen kaning je ponke haningkan surini ra cricket hom aningkan ahut hijok langso along nili nang ledat penta non ta kaching thur theklong lepen lang pusining je pon lasike AACCEM Dr. Tudiram Ronghang lapen local MAC mate EM Richard Togbi atum Duarbagori constituency arat aphan kidam kibang joy ki je phan prabjen pen towar nang kasemar pi ponang ji pusining je pon kali polote non MP election ahut ke langnang kok pusining je pon renti Bon takidam tangingkan pho MAC Richard Togbi KAEC along ser ang ho ingni dundet pen non puta Duarbagori constituency along ke day thor day hori rongbong khat dolamara kakhora bagori lapen dering atowar kidam kibang ke joy ki je phan non puta kasalam je phan abi pin lang lapen kidam tang election ahut EM Richard Togbi pen setami rat aphan ke chachak alam thin non arjupon sinang labang so tuar apthar bang ke kabin pen bunai kon so misal tu sini invention in dito lo Arlong sakti ke satuar pon fix kami ke bunai ni dah sok kanan kilopi labang te itum radum ta ning duk dulu he atima duk ini bang ke itum ingin nang lo tuar asing kedam kurang minta la skor semar pendang lo dak kedam ke bang kisung ko ana kisung dulu lah man ani ka la penilo minta Luang la sotuar hilal lo kosi pinela to will proceed forward. Diringot cha rasta banaise de chalo ke adai khone. Dirimor kuntu SOPD पर কৰিছে এটা হৈ যাব এটো ৰেইনিং সিজন আছে Election agot adai complete chalo ke khone. ইলেকশন আগৰ আমি কৰিছিলে এটো ইলেকশন আগত কৰি আৰম্ভ কৰিছিল Everything কমপ্লিট হ'ব complete লেট দা ৰেইন ষ্টপ বৰষুণত বনাই দিলে 2 মাহত ভাঙি যাব আপোনালোকে লিখিব ইন্টাৰলক 2 নম্বৰী কাম কৰিছিল এটো হৈ যাব আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজ Tawar alam do CPM ke tu ha habi anakam lahi ni tum patang ul lapen tinang anakam la tum penang chiki chana kam antame lahai kam ke ni tum patang pon bek Chorolo sarante Nijang Karbiang long Amri MAC constituency ke parlo umsuai PWDIB along Amri hawartame APHLC anso se kapang tang jia phanpura APHLC Central Committee pen ke jalen 20 baithalangso LAC tame constituency vice rally padorang ji alam thepen baithalangso LAC amai phu Bikram Hanse pen japonsi chingki chathan pon ame ke padopon Amri penang kiloberta Hemari Bongrum News Tech Report Pay News APHLC Central Committee Direction pen lo 20 ST bothat langsu angkang long non kibangji 21st February to 1st March la ni sirkepan nitum constituency wise long rally padoji labang so rally long dak Amri constituency pen dame kidoji aphansi chisik pon asonsi banglo lasi 20 ST bothar langso LA pensi nitum dak nang visit lo la pen CC committee president Carlin inti ke hai la pen general secretary alang lida dolo la pen kadu we dak CC body etum tong sokot pen tum chetong lo la sila bang so sai 21st pen itum duaram la pen chengpo kapajudami ha amrek 9 constituency an sila bang so mai phansi nitum nang chingwai chingsai phansi CC body hanang chetong lo sike ban muluk kon bak siktong ni pula son akha muluk bang ni tum non mat dak me exact figure bang paklang thek the sita ni tum chopil je Amri long son son tame Karbi tum dolo Tiwa tum dolo Khasi tum dolo Jentia tum da domene Panar Sankeche tum ka do weda domene so ni tum
20 ST water lang so LA pen alang litum han tame chu ipil lo je labang so a rally long nang ke dun pen nang participate dun je pan litum chu hang pon alang litum han so niltum sirke homosti long 9 days si continuous program si doje portion litum si sitin long bangene to muluk doji bugene tum expect one but still nitum alang litum han chu ipil lo chu hang lo je niltum long nang chirap nang jitu dun thala bang so a movement along ke bikhoi ke lahen lo no na por hot Kamatapur phan tame bang hang bom lo Eastern Nagaland tame phan tame bang hang bom lo lason si kaprek tribes atum tame ame thanga rights indigenous rights ke longjia phan bang chi hang bom lo lasong bong pen Karbi Anglong la pen NC Hills non ke de mahasau articles 244A ke 1969 pensi constitution of provision ke long tang lo sitame bang han ki piji hot bang ke tum han bang nang panung kuk lonte government of India phan ke lungta pini bang ke ang tek cepak lang dun bang pukusil labang so initiative dun deng pon on top 6 schedule ka pangtang nang ji 6 schedule ateng pen paragraph ateng pen labang so paragraph ka pachuni pan itu ipil pon ko pen la so APSLC pan bang ipuge mane lomsum na jila tung jila song bang kadu anne yaga munit ke doswar la Karbi Anglong ke dutung other than Karbis la tumban ke ponpe pusun se bang cetan la pusun se puisi na APSLC ke alomso phan ku kaning je la chok che pin alam se bang jilo APSLC ha Meghalaya hut undivided Assam lo 1960s pen lo la so APSL dal tum Karbi Anglong mangan 2019 litum sar jai ka thar ben sing kur pon lo revive pon lo la so teng 19 pen non 2023 dang lo sidani litum step back bepin la litum rat along ke dam tan litum ton telang la pen legal hin puno high court along puno supreme court along puno case ki pidam tang la pen non ki pidam jinda dola pulon te la ke ratum nason kaning je pule kaning je gele la ke ko manne la national party atum APSL se regional party phan kang tang ke lang dunun e jok sila bang kaning je la si nitum pulo APSL se long bang ke ahok lo nitum la tribes atum ake mang tribes tum a rights of hansil nitum ka che fight ki la ke ahok lo sita election democratic process election si doji apose nitum pune MP election huan Manja Police Station angkang jari teron anong kedo biswa phonglosa lapen Holkomari phonglosa atum asopi nita phonglosa ningkan krenar gap arta nim sopi lapen ningkan gore pho arta Rahul Chetri atum angbong chepa chorsi swarloso inut oso chepa thelo Rahul Chetri aphan police ke nepkang check pen pini arni anta amina ahem chewanglong lirek ajok Rahul Chetri asar primati Rahul apai Radhika Maya Chetri arta chokebra pho kamatha kisung ajoini thang ni phai kripli arni methang ahem arlo amat kok thatchi pisi apran charmud detlo manja penang kilo berta Kiran Hanse news tech report pay news होइन म जान्छु नि आमा एक्लै छ गाडीमा म आमासँग गएर म आमासँग आइहाल्छु त छोड्नु तपाईँहरू होइन छोड्नु म के गर्नु সেটা আমার মোটা দিব লাগিব মানে মোৰ কাৰণে মোটা লাগে মোটা লাগে আৰু মাটো মৰি গ'ল আৰু কি কৰিব এতিয়া কাম কৰা মানুহ নাই কাম কৰা মানুহ এইটো মালা কামটো কৰিব লাগে মোটা এৰিব লাগে এতিয়া সৰু সৰু বাচ্চা আছে কোনে চাব আমাক ঘৰতে ল'ৰা মানুহ কোনো দিদি নাই আছে দিদি বিচু কোনে দেখে अब मलाई कसले खुवाउँछ আমাৰ কাৰণে কোনে খুৱাব এতিয়া বাচ্চা पनि বেমাৰ छ এতিয়া নানা বেমাৰ আছে ভাল কাম কৰিছে এতিয়া কেনে কম এতিয়া আমাৰ কাৰণে তো বেয়া কামে লাগিছে আমিতো মন দুখ লাগিছে মোৰ বিউনি নাই এতিয়া মাতো ভাই টেনশন পৰা ফাঁসি লাগিছে না ঢোকা চকা বন্ধ কৰি কিনা মোৰ মা ভাই টেনশন পৰা ফাঁসি লাগিছে আৰু মৰি গ'ল আৰু কি কৰিম মই কি ক'ম চৰকাৰটো কি বেয়াই ক'ব লাগিব ভাল কেনেকৈ ক'ব এতিয়া মোৰ ছোৱালী 18 বছৰত বিয়া হৈছে 15 বছৰত বিয়া হৈছিলে 15 পৰা 16 17 এতিয়া 18 চলিছে এতিয়া ছোৱালী ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়াই ধৰি লৈ গৈছে এইটো কি কাৰণ এতিয়া আমাৰ বিয়নি হয়তো মোৰ ছোৱালীৰ এতিয়া মোৰ বিয়নি মৰি গ'ল এতিয়া বিয়নিটো ছোৱালী এতিয়া চকু কণাটো কোনে চাব মোৰ মা এনেকৈ হৈ গ'ল কেনেকৈ আপোনালোক চিন্তা কৰি দিব এইটো কানুন পৰা মোৰ মা টেনশ্যন পৰা মৰি গ'ল এতিয়া মোৰ মা মোৰ কাৰণে লাগে না ভাই বি নাই কোনে বি নাই ঘৰতে মই কি কৰিম এতিয়া মই চকুবি নেদেখে আৰু মোৰ মা লাগে মোৰ কাৰণে মা লাগে মোৰ ভাই টেনশ্যন পৰা মোৰ মা মৰি গ'ল
Hemkonglong Katewar ta isi okran phere mimil lapen Hemkonglong Katewar abang pusta me kachere kenang sot lason si manja pensileta adak ihum towar kekek along break che odet ajok ihum kachingkoi ahir ing tangrak anpin bon satami kopai kimi pen apran ki dampu bang avelang kusip herang ki aphanang pachini don Bang ignon Karbi Youth Festival jutang henlo khei araje lamet henlo khei ajathe kachingrom henlo khei alipu mathapen Karbi risonim sorong aje along chelo dunlonang KPH taralang sodiphu